بەڵام باش تەماشەوانên هێژە ئەم دخوازم ئیرۆ بوەرە لەسەر مژارێکە کو لەسەر ژیانە هەرهەییە بپایەون و ئەم ji bo we dixwazin ku bi rastî aştiya Xwedê a ku tu caran xera nabe di dilê her yek ji we de cih bigire. Hûn dibînin di vê dinyayê de gelek şer û pevçûn û gengeşî hene û hemû ji çi tên sedemê wan çi ye û serkaniya wan ji ku derê ye. Em vê dizanin ku sedemê van hemû şer û pevçûn û gengeşiyên ku di dinyayê de çêdibin guneh e. Çima ji ber ku mirov ketin nav guneh û guneh ew hezkirin, ew têkilî û ew aştiya ku di nav mirovan de bû xera kir û ew li hember hevûdû rakirin. Ji bo vê yekê em dibînin di gelek derên dinyayê de di gelek welatan de pevçûn û şer û li hevnekirin çêdibin û mirov hevûdû diêşînin, hevûdû dikujin û gelek neheqiyê li hevûdû dikin. Ji bo vê yekê em dixwazin vê ji we re bêjin ku di nav mirovan de du cûreyên mirovan hene, yanî du malbatên mirovan hene. Malbatek a mirovan ew in ku mirov di riya Adem de diçin û di gunehê Adem de dimînin. û malbata din ew e ku mirov ji gunehên xwe ji riyên xwe vedigerin û li Xwedê vedigerin û dibin malbata Xwedê. Lêbelê ji bo ku mirov bigihîje vê yekê bi tenê ji bo mirovan riyek heye. Em di kitêba pîrûz de dibînin ku dema Xwedê Adem efirand û emrek danî ber wî ku Adem wî emrî neşkêne, Adem ew emir şkênand û ket nav guneh û hingê guneh ket jiyana hemû mirovan. û em vê yekê di Encîlê de bi awayekî zelal dixwînin. Di Encîlê de li ser du Ademan dipayive. Dibêje Ademê pêşî ew bû ê ku Xwedê efirand û mixabin ewî emrê Xwedê şkênand û ket nav gunehan û Ademê di dûyan kî ye? Ademê di dûyan ew e ku Xwedê soz da bû mirovan ku wê xilaskarekî bişîne dinyayê û wan ji wî gunehê ku hemû mirov bi wasta gunehê Adem ketine nav de wan xilas bike û ew jî Xudan İsa Mesîh e. Ji bo vê yekê niha ez dixwazim ji we re çend payvan ji Encîlê bixwînim û em ê bibînin ku Ademê pêşî yanî Adem û Hawa ku em ji wan re dibêjin dê û bavê me hemû mirovan ên pêşîne çi kirin û Ademê di dûyan ê ku Xudan İsa Mesîh e ji bo xilasiya mirovan hat ser vê dinyayê ewî ji bo mirovan çi kir niha em ê vê yekê Encîlê de bixwînin. Niha ez ê ji kitêba pîroz yanî ji Encîlê çend payvan ji we re bixwînim. Pêşî ez ê ji Encîlê ji nama Romayiyan ji deriyê ji deriyê pêncan çend ayetan bixwînim. Nama Romayiyan deriyê pêncan ji ayeta 12 ez ê çend payvan bixwînim heta bi ayeta 14. Loma ka çawa bi saya yek mirovî guneh ket dinyayê û ji guneh mirin hat wisa jî mirin derbasî hemû mirovan bû. Çimkî hemûyan jî guneh kir. Hêberiya hatina şerîetê li dinyayê guneh hebû. Lê eger şerîet nebe guneh nayê hesab kirin. Lêbelê mirinê ji dema Adem heta dema Musa hikimdarî kir. Heta li ser wanên ku wek sûcê Adem guneh nekirin jî.
آدم مینا کاوی کسی بو اکو و بهاتا لبله دیاری نوک نحقیه لبله دیاری نوک نحقیه ویه چمکی اگر گلک جبر سوج یک مروفی مربن کرما خوده و دیاریا به کرما یک مروفی یعنی بیا عیسی مسیح جبو گلکان هی زیدتر بویه اریل فر ام دبینن که پایوا خوده دبیجه برهبری آدم یعنی به دست آدم همو مروف کتن ناف گناه و گناه در باسی همو مروفان بو جبر که گناه مینا نخوشیه که ودگره مینا نخوشیه که کج مروفه که در باسی مروف دن دبه و بوی آوای همو مروف کتن ناف گناه لبله خوده عیسی مسیح ریکر و او آدم دو یانه دا که او مروفان جه قرکتر گناه جه قرکتر آدم ای پیشی خلاص بکه وان بکه مروفه کی نو جیانه که نو بده وان دل وان بگوهره دا که او ببن مالباتا خوده و بوی آوایی چاخه که خدان عیسی مسیح هات وی دنیای و جبو همو مروفان چو سر خاچه مر بو گوری اوی جیانه که نو دا مروفان و او مروفن که باوری عیسی مسیح دینن هنگی او دکیجن جیانا هرهایی و دکیجن جیانا کنو آکل سر وی دنیای دکارن بوی جیانه پیروزیه دا بجینج هفو دو حظ بکن و همو نحقی و گنهن وی دنیای خلاص ببن و انها امی آیتک دن بخوینن جعینی کتابا ناما رومایان دری ششان آیتا 21 حتی آیتا 23 ایجار هنگه و چه بر جوان تشتن که نها هون جوان شرم دکن جواند داویا وان تشتان مرنه لبله هون جگنه هاتنا عزاد کرن و جخواده را بونه خلام بله که هون دجوینن پیروزیه و داویا وی جیانا هرهاییه چمکی معاش که گناه دده مرنه لی دیاریا خوده به خدان ما عیسی مسیح جیانا هرهاییه یعنی الور پایوا خوده دخوازش مرا بیجه چاخ مروف دناف گناه دبون و دوی قرکتر آدم ای پیشی دبون و گناه دکرن جو گناه مروف دکاره چه تشتی قانچ پیک بینا آن برهف بکه و پایوا خوده دبیجه هنگی واج جیانا خو آکو دناف گناه دبو تب بری قانچ نجواند و برگیدانا گناه تشتا کو گناه دده و مرنه یعنی مرن چیه معنا مرنه او اکو مروف جو خوده دور دکه و حتی جو خوده وقتای دمینه و حتی هی تشتگ هی خرابتر جی دچه آگیر دوجه برگیدانا گناه مرنه یعنی آگیر دوجه مخابن لبله دیاریا خوده چیه؟ دیاریا خوده مخواند ورد بیجه دیاریا خوده برهبریا خدان ما عیسی مسیح او که جیانا هرهایی دده دیاریا خوده جیانا هرهاییه و دما کمروف براستی جی باوریا خوب خدان عیسی مسیح دینن و باوریا کب عیسی مسیح بر بخوده و تین او جدل خواه خراب جوه جیانا خواه کون آکوش قرکتر آدم ستاندن خلاص دبن و هنگی دکیجن جیانا کنو و هنگی خوده جیانا وان ده تشت قنچ بکتینه و جلور الور پایوا خوده دبیجه افتشتن کنه هون جوان شرم دکن یعنی بری او گناه کوان دکرن او مروفن کو خلاص بونه و گیشتن جیانا هرهایی و باوری خواب عیسی مسیح آنینه چاخل جیانا خواه بری دنیرن جوه جیان شرم دکن چبرکو دبینن دناوه جیانه ده گناه هبو حزنه کرن هبو الهونه کرن هبو نحقی هبو وقت کنها هون دنیای ده دبینن مروفا هر جوره خرابیه الهودو دکر و مروف جوه جیانه شرم دکن لبله دما که مروف دکیجه باوریه و باوریه بر بخواده و تی باوریه خواب خلاصکار عیسی مسیح دینه
عیسی مسیح همو گناه وان این کوان کرنه دبخشینه جبر کوی همو برگیدانا گناه ما دایش بو مرسر خاچه ملیه و همو جزای گناه ما کشاندیه و بویه که الگور داد پروریا خوده امتین بخشاندن و خوده همو گناه ما دبخشینه و ام دبن زاروکن خوده این روحانی ام هنگه دبن مالبات خوده و هنگه آشتیا خوده دکوه دل ماده ام دکارنج هودو حز بکن ام دکارن هودو ببخشینن ام دکارنج همو قرکتر گناه وش خرابیان کدوه دنیای دتین کرن خلاص ببن جلاو ردیسا دپای و خوده ده دبیجه او مروفن کب خدان عیسی مسیح رانه او دگهیجن جیانه که نو و هر تشت کون ای بره در باز دبه و ین نپونود جیانه وان ده دست به دکه و دی ساجید پای و خوده ده ام دبینن که دبیجه که چاو ما وینه زلام کون یعنی آدم کون ایکو ام خست ناف گناه ستاند و ساجی ام وینه عیسی مسیح دستینن ایکو آدم ددوانه و مجمرنه در باسی جیانه دکه و دم ام دکیجن و جیانه آریکاری آوی ام دبن خودی جیانه هر هایی و روژا داوی دوی ما وجینه و ما ببا پادشاهی خوده بوار با و شاهی و آشتیا خوده هر گاف ددل و همویان دبا